normal ken yam kana dialing content baro lingwa sama jo bana linga breaking news ke kwilwa kos 7-day advantage jo ban linga rieg mutogre wich ka sa Sudan bana manana shoda lad bana jelinkel boro palping ka liengde rieg me toga dorjane gwad mi sha 7-day advantage chaje yas pinten dio je ko konin tung wanti chiwe chana raitin ba dunona me toga pan ke shanka desh ka pai baro ron kina dangro jan dangro wi dich bana jelinkel kenyam gwade dane chiwe shikon diala ngaje no take lwa kon mi sha chwat shwat kane je duno karame dane shwada kana kon jeki kana cha kemna gan method bas simply nated kono kwa gat le influence no we are wanga lwa ko 7 advantage ne re to kan ke jekane ka jo bana kule lingwasa me misho da laranta me goro de yene ling shala do ne shalwa ko 7 advantage cha je nyok mu wang ka ja cha je wang ka je re wich jane ka twitch jen gwa dana wang ka lwa ko do mutin jang ticha je gorno de lwa ko 7 advantage der tere duarinen winemi keni lwa ko ke lo kuzinten konanten winemi pen kan o ba traditional god ke kot ndana la kan apal ke kot gweni kon kan ka apal pen lo kuzni o bikalet so kujimo gor kan no de lwa ko 7 advantage adeje yig wochere duarien ka jowe dane inshallah ne kenyam duno ko mtokan tema gwade ku kon jo mel linka je reg mi shitwok no ka shang longa pan ala shang dis ka pai baro ron kina dangro wi jan dangro wi die to ka shang ko den nare lwakot yen gwade dane tori ka motin no ci jang ti jel ka me ti charo de realika ci ka lwako ci kana target ci ka mana kana len won duno wana me a serious na meni a serious major chechit ka taye dane la kana lwa wang ne lwa ko dang buran bekane jagbo rien bar bana me beneken ka bon medit shukan janken en content re lwa ko ska 7 advantage shukan ka magre lwa ko no an wena mo shukan e dia yugana ka ko shukan lwa ko shukan wang shukan ne di shop ka jandang diech shukan ka dwech ka don medit long wachi kan ga moy ka bot shukan ga moy ka bot kane de content la je lwa ko chakula ro ne tin chamu ka bot dit ketin ti bot ngwan wukake kanetin konti la dikone neti konti la heldari wona ka pasori la lad right ko dial kaneti konen chamu ka bot ke cha doje long alo na ka ne ke dio je ko kor nini ke joge pai wo chana janga je no cha preacher kel cha je nak cha pastor cha je ber no ne tone chicken kule la netin konti la jilo ko 7 advantage kwala kuch me kan duno chalana jono ne kan ci ko gwa kun ko le la lu indien jok wa chwa ko ranan kep lwa ko sen winemi chwa yo moy kare kan gwas mo chwaram dan jel kan ka motorcycle chwa janna ka chwa paso chwa moy ka bot gwa de dan shwa so de video mo de jawje bo ka channel on gwas me ko mid la rode kan de ko ne sha board dit ya je ne welkel tela pastory tel daratin ti dikonetin re lwa ko ping ne ndi alane amu ka bot kitin pol bot ken ka jandie ka joran shalat duno ne welkel radian wa bot ken lemken ka joran shalat kanetin content chalwa ko chaja mak tin chalwa ko chaja wang ne de tone wa ken charu ne aleka gwada dana bigatin ngai ken manana gor ken re lwa ko wa ken mishiga beno chiken talfoni tinat wa ken ka mach chicken kanang chicken bonga lwakot wa chicken ka wang ka jora na shalat ene duwar mutere lwakot wa chicken wang dio je misha tur sha janen dio je de yena ngat de yena nen ka tur mandan ano cha lwakot mo cha je wang ba tur no mo beje nywa ye kel en tam gwasme menen yena mo gwasme je lwakot dana sha wang lwakot me sha je wang de yena nen kwake dien nen gwada me chatet chaja wanga nitin kone shaden realeka dien musmar ke kine le din kenen gwada mene ko loko chaje biule gwa ko loko me pal ne tin wanten loko de meni me guyena me loko 7 advantage dien nen wo cha dul chaje dak
so she method medit no ka Jordan and Charlotte no kana me leda jang jang kana sha traditional len chaje yar lo kun ten kon paiben ko ngwan go ka ke dio jangai kon store kon la ren lat ke ne de ti gur ken kus gwen ni shang no lo chi kana go no te lo kon mede ten wanamo jen mi mo la kana we bu kana bu ken kanak bu na bu kana mu ka bot ko gor kana cha lo kun te ti cha ka bele lebre wuch chi kana gor mi shit kana mone so ne me ajo mi shoda lat entame ray wichin winemi we jani mo ajen ko kono gor no bana nywa kelo ki de kono linkel bana we ajen turmandan en de yen nena no mone no kene de kontin shiben ka shilwa ko tikana wang janglen kontin chibre lwa ko tala do shika tomni chikan ganang tin konen tin na tin de lwa ko chikan speaker tin ditin konen kuna la palga ka chikan ganang no chikan di dialan kontin weekend o de go ka ke chikan kanang chikan ka joran chalat nana na many toga dor mishal ka padiet amiol village ka turale payam ka warap no warap stage en gwal dana to ogri to wanten jang ko rodien chikana gorno de te mal kam ken che mangai kone ka kor gwadi dan chana raje no twitch kene gugrial tiken raiding na tungwan no shuri en nagdi oje ko raje ne ka gwas dan o te ken nɛyti chop kay jan bakkel won yam to chiliw reinen to ka jan reinen jan bakkel ne jan dangro ka man kana gat ka jodan salat ke je jan dobe dan ba emergency of state ke state of emergency ba je kullar ke jere wi ka warab state kana mayom no kere me tuwo kam jana karodien chika nuere be yone be kalwa ko be kana bedak so men biya ngach ka jang karodien wang lwa ko 7 advantage ko logdien ka jen wode lwa ko 7 advantage dar ten wanamo kana lo ko nte ko kien ala ko den reali ka bu rodien organize bu chu jen bu kan lwa ko demo bu kana wang so dio je cholat ko korun to wana long ba se jar wana nyam ana meni mo chine to wanti right ten mo men kum so sudan no jo ka ne ko la jang no chwa lo ko ni chwa ko wang jin mu logo jeno bu lwa ko den wano de biet gwa dana titin ko binat bikawe kep no ki biya na biya ko na ki biya na biya mo ka bot ko palken dien ga pal ko dana palken dien lwa ko den dana te ka de yana pal banne me je laring midit ko ken sigore luak ka chikan talpona de gana nang kan kwak ne na dial ka doy kana men pastor so teram pelken jo no so ne me jere ga dan shoda lat ka warap state gwam mi jang de nekien ki ngwane kien ti chure ya leka chigalwa ko chikana magge kana pal na re lwa ko ke edm ngai kona lwa ko lato ke ta kel wo ta baro ta badek no ta badek edm which mean that na re lwa ko so jen gwal dan yikane de ton yikane yu maktin chukane yu ngak lwa chukana yu dwet ana moy kane ti ngwan moy kan ga bot kan kuakiɛn yo kien en dor mi kan je ngwad manan kane ka chukan lwa ko be chukane shu chwat bani ni wano ajeri ga dana chitu ka ne de kontila ji lwa ko 7 advantage ray wait ka warab state an ban nyo je umradien biata kamal bye bye